twina mheshimiwa na JM Nyaga na mbere tukimenyaga JM Nyaga ni utukuona JM Nyaga kuria kurire history yake ari cukuru maria atunganire na mamwe no gu matamuraga ngoro no athomire JM Nyaga uyu kuona ni muntu mulombu msahanda muntu mwendu gutuika father twathiete na suruari ya kibande entembuku kijako nywa maumago ma ng'ombe au no makire anto bauma kuraya tatirwa kioro my friend. Asante sana, thank you sana alikia cukuru atwira ni translate mbuku magana mathatu kwa JM Nyaga ni mwalimu wa languages. Yes, karibu sana mheshimiwa JM. Yes. Yeah. Thank you sana. Leo kajoere nigo kiuria kira mbenda kuria bwana JM mbenda kumuria atiri 2017 negwire agitigira cousin or brother cousin wake Kaingo atonya bandi iria siasa na aromba gitikie MCA cia Kariga Ward, lakini bwana JM mwankani wa 2022 nwa rinde benyo kirombaga giti kia MP Tharaka constituency imbi ya gukujeria kiri siasa so okembore tenda ya kuranti kwenda kuthongira siasa ni cheko thurwa lakini ndendaga makuona ntu bakiruthira ubati kuruthirwa na kira yankujire ndakwira ndenda uteka father kana batiri ntu mbo serve kana utethia ntu yes andu ndatwikire batiri andathi na mbere na kuona bantu bakuthina ndona wathi Tharaka kwa ngerekano utongera bo Tharaka gutwita antu baraniria wathi Tharaka kathio kethira utige gutie mubango kana mutaratara gwa kwathana yes so kathio kethira tende ukaritha itake bake atwirire ndeguretia thawa wa gukuru tolanya mwito Vision 2030 projection yes so ukathikire atongore ba Africa mwaka 2013 yes mbaruthia mubango wa miaka 50 ira beta Africa 2063 ire mubango kana mutaratara wa kuonania buranto bakathana yes but now wathi Tharaka kethira tutina mubango so mtu naye akathana either na mithuro kana na nkena antu bakwenda muno kabakira kirachi bare ya kwenda muno kabure kare kubakira no that yes so ndachoka ndaritha ndona gutina accountability yes kana antu batikwirwa imbio babati watari menya tugaga na ndia bakunenkerera into biago batikwirwa nontu bwa watake na imbio ikugagwa ikuganata yes no tuwento bya mwingita gikwa kya mtu takuona mtu takuona okairwa gikwa kinagirwa kendo menya kenda me otikuregwa yake yeah so ndaitha no tina accountability yes na antu batiko maimbie kugaiwa dirikana experience mundo ku mono tuthite bande twaka mujoa twiti torambe onto tuthi ku thambia che waka kioro na kujuriria kitchen so daura yendere kenda antu bathurana bachoka bero bendie munya bendie mpempe bendie ngoko baya waka kioro gya chukuru na kwena milioni kadhaa dirikana mwankochi ari milioni wambere cha 97 million cha 109 137 so twatha mwanka wethatu so kauria ikino nto bakuthambia na bado kwina mbecha cia kigina ya CDF so mantomara plus imbalances takuga wathi ukethira kuri nthiguru imwe ya Tharaka pengine igutiwa nyuma ya barabange tendo wathi Tharaka yo nthiguga na kathukethira into ta Kariga sub county yes ukithira kwa ngerekano no mbie sub county eri na police station lakini etienkari etie obichi so wana sell antu mabati ni bathongagirwa o siezo kethira andikira obi ngura muramba waritha chukuru ukethira we chukuru chi wontu kumwe no kari wiba obatetha wo chukuru ntitethagwa wathi kagita kara KCP ya ruthwa ukithira kana kagwete bwega muno maxim bega muno kakiotherwa na WhatsApp na kwina kigina so imbalances ira ichi anchukumire ndauga inkweruta na gichonku ndauga JM for the people yes kwenenkanira kirianto ndikiribo mbone motho kumara bakone nkuga burako batiba ndure yes na for a reason or the other batuiretwa 2022 yes na muthomi ta Abraham Lincoln yes augiridwana ni bianto
bo batuyagetwa bakaya gutua bakaya kubanga wota monki na mugongo babya matina bo batukarira matoyo wa so iba tuiretwa ene proverb iba tuiretwa riru na tobetegeria so mamu monto mara manshukumete monto bere ndi no tongora bakwaraniria foundation ya sasa yetu yari Isaiah 1:18 era you are come let us reason together ncho ni toraniriye ni ndairaga anto nkabane nkero tongore bo muyumbi bakurutha micemanio kira location nyuma mieri 6 nyuma mieri 6 location tukatha mucemanio anderaga anto tutigagira basari nyumba kairi twabati kugagira basari runguro miti tuwatangaza Jumaine tariki ganona turikane ara mwembeni location ina ora wena dine basari nkaya na form chumete obichine CDF utikudisaiba ucho nkaya na form chipi kapunira CDF nkabanenkera bakayuriria wagu nkanenkero ngachoka nacho nkabara nyuma bimiri kabitha tuturikane wakaire bunenkero chiki so bunda ndawo ko structure tongra badara ko ndenda turi nyamweto strategic plan ya kuorotithia miaka 2015 15 na that kwenda korotha turi Tharaka constituency ino ntunya tukathura ntungi ya mathogania tino ndukara kara miaka 20 lakini bora inya tukathura ntungi ya mathogania ikamia na tuthiete na ndendaga turutha nyamweto ari thinking kana kurthoganiria kairi constituency ya Tharaka ndendo kai Tharaka wega no gwiga na utie nyamweto library library itioneka Tharaka constituency village library gotie constituency library itha ino kuona USAID bagia karaga tonga lakini kuona ino initiative ya NGO teo tongoria ndenda to rethink that initiative ukathie mthe Tharaka nonto ba uchiarwa mironi uthio kethira na baba ingi Tharaka beye kubutira tende tutobutagira nawe to gacheruko now ana bara bakarutano science ya kubutira no abebanga no kethira mta utwika akuthura career in swimming lakini gutire mtu auriere imbi no tutomba wakanwa swimming pool imwe Tharaka boys irenge aramatiri boys twambirie tuga no mianka 5 twake imwe ino ntwana betu amya kubutira na bomba ko kwithongera career nta cha swimming na twina ngerekana mtu tawa ekumbo trainer wa swimming na athiete gonto kwingi muno na atwika inya trainer na atonga muno no ntumande turiko so imo mantu mande nda turi think turi constituency Tharaka wow enu yale agenda hakuna mpango wa bangite lakini utabua na before that bandu ndarithankona thirikari ratuthuraga itie matu special national government na inderaga anto Tharaka nkabera nonto tumba gupush thirikari chitigira boto kuga nonto twito anto barabe nonto wakoma muno ndawankera mswada bunge mbuge wonto kura kunde gutena roji kura mta kuthi more than kilomita uchwa roji Kenya kuroba wonto kuba wata bagianda bakari awa yari nukenda omweringira inyanya anto bagatemwa kanyamu bakari awa nonto bo cover that distance ikenda thirikari ndi ithura ile tangaro ya kubinati so eno no yare mswada mbere kurutha ya parliament jeye mungutambwirite gintu kimwake ugambi wiye kugambira antu baku kajoe